Kwisa yineza mu gitondo nibwo hamenyekanye inkuru y'umugabo watumye inzoka kujya kumushakira uwamwibye telefone ahagana saa 9 z'ijoro. Bamwe mu baturage babwiye BTN TV ko batunguwe no kubona mu masaha yineza mu gitondo umusore ahingutse mu rusisiro n'inzoka zamwizingiye mu ijosi. Nje inzoka nayibonye. Girime zitengana gite? Zari inzoka nyine 3, zari inzoka zigaragara nini. Zigenda nyine. Zifatika se? Zari mu ijosi zatenderaga, zagendaga. Zari imwe zari mu ijosi, indi nayibonye nyine iri mu kanwa, yinjira mu kanwa. Mu kanwa kandi? Mu kanwa nyine kuwo muntu wibye. Oya. Nje nabibonye. Umaze kubibona wabyakiriye? Nese nabyakiriye nyine navuze ni umujura nyine agomba gufatwa. Inzoka imeze nk'ishira, imwe ayifite gutya mu kuboko, iri kuzamuka mu kanwa. Ubwo rero kuba yamwibye telefone ikagaruka, urumva ko ari magi yakoresheje. Nubwo yahise adusora inzoka arayitwereka, yatweretse intoya buriya zifite ari ebyiri, yatweretse intoya yayo twayiboneye ayishyira mu kanwa, mbese arayishigatira nk'umwana, arayifitiye n'inzima nta kibazo. Iwe mu rugo rwiwe n'uburana aranayigendana. Ishimwe Patrick wabonaga wanahaze Kamanyinya ari nawe wateje inzoka uyu muturage yatangaje ko atari umurozi cyangwa umupfumu ahubwo ari umuvuzi. Avuga ko yoroye inzoka 55 zo mu bwoko bwa Cobra ko ndetse ari umurage wa sekuru. Banyibye telefone. Yego. Barangije kunyiba telefone yari saa 9 za nijoro. Ndamwirukangaho umuntu wanyibe telefone. Ndamubura. Ngiye itanyirukankira mu rugo. Ngeze mu rugo ngewe ngoresha shimi yange y'umuti yange. Naje kuyikoresha inzoka igendera mwizingira mu ijosi. Warazengurutse amahanga wifuza bikanga. Nyamuneka bene data nago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuza abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda muze abahuze, business byaranze muze abigorore, baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793577995.